ole KFC khai khin na part 2 kan thleng ta tuna zone burger ka du burger ania hei hi vai va kon lo deuh hlek college wing burger ania chuan college wing burger ania ti chuan hei hi khatla ni vele thunga khatla burger adoi nang lo ngal tlat mai a amam beka hei chu hei seeds sesame seeds kha omve chak chak ati tui ka te ke chu tiang hi mo plain top ai chuan hei hi chan mari bo plain a golden delight ti moni ani wang khani mai thei chuan bong kon hianin crisper anti thunga zinger burger chi an nei lo deuh in ka hria mi tain ka hria bong kon kha kanin lok hei chu zinger burger classic zinger burger khala dika chuan hei hi vai va kon hi zinger burger thau ni hi hi lo ni ta ni college van khatla chan mari bongkon vai va kon chan mari hi ado hi a fu vak lo ni hi hei adum tu hei a ud de ba ka bag na nu ni jeng phot meng tuna college van burger kan lo em sa berang ai nang vekin ka siam tira cheese pot one ege single lang tiang chau khan double in ka ti tira single lang chau ka ti tira mo college van ka lom na deuh chu ma lai KFC kha kan feel thei an mani hi mo original deuh kha zinger ka ilo loang tuna bongkon classic zinger ve thung he po hi ka ina sat pol ania siam pule fulo chang an nei thin ka te bongkon hi mo bongkon bi khianin an siam fu chuan tui topa siam fu vak lo chuan in har ve thei topa hei bongkon classic zinger ania single cheese in titira KFC burger tui ka tin em pakhat chu an do hi ni do hi chu ai nang tlang in ka hria a chunga sa hi hei hi a tui college veng hi
a eng lawin ka sia asa hi mo a nip nem tui bik bong kon ai ma hian a he an sai chu a nip tui viau thon chungin KFC cho loi nang chia bik lo ni chuan he hi vai va kon o vai va kon ania vai va kon kan lo yang ai chẳng chuan in shimi lo nga vai va kon hi ma he a sarin thang deuh om em o ka ti a rim tui lo deuh em o ka ti ka like lo chuan tuna ka like vak lo khatla golden delight ve thung o golden delight hi chan mari le khatla oma glow tup khatla ban si KFC buns khatla mi glow tup ang khamo he ma hi glow chuak vek he smooth tup oh my golden tup he mi chung chang ka soi ma in ni vem ka shelo ke ma chuan classic zinger baka burger tu hi KFC hen om lo a tui ka ti ber he po he thluk lo ka tia zinger burger ka tu tho ama se khai khin na ni vain kan ei le ne he tui phan ka ne ka ngai na lu tuk lo golden delight hi mo a tui thawa a sa po tui a rim po tui rim tui lo om lo cha ma ri kan trai ve le ang a burger a burger shim ka ngai na lo chu wang zok chu ka se chia khan ka lu chia khan cheese rim ka feel thaya ka she thaya kan ei le chin ala niam a tui lo ka li ha ka sut le deuh a chan chu cha ma ri han golden delight in siam tui tlat hei tui lu tuk a tui lu tuk hei chu fu ve tlat ni khan ke Aizawl zinger burger bika college veng hi winner 1 2 vai va kon hi pathum na ani chu ni maya arim kha tui tlat lo he ka she the ka lo ein him to box set ama salama hot and crispy grill zong nen ka puar chan to bok ne e har lek arim khamo
chuan golden delight hi chan mak hi tuilu tuk a cheese rim ron nam hek kha tuilu tuka ta hian nga tinge cheese om cheu sin nam lo ka tia an cheese man dang dai bi a clb ka ni mai thei hei ron cheese ball rim deuh kha om ron cheese ball rim deuh kha om ta hian chuan a dang poi cheese ka ni kha tiang rim khan nei mi alo chuan KFC a kalo tui kalo ti ve chin letter si an tel claim to lu tuka chuan hei mayonnaise te hi vai va kona phei chuan an tel claim to pa ta phei chuan purun chu an tela vai va kona hian mai letter spon tel to lo chuan bong kon ve thum bong kon atla mayonnaise le letters claim om ve ni chuan a hna khat tup te han tel ve theula cha maria hian cha maria letters su tam deuh zo letters nge lettuce in polo ni ro se chuan hei hi khatla hi changkang deuh pickle cucumber pickle dang khan tela chuan cheese tela mayonnaise an tel lo ni hi mayonnaise smell ka hmu lo chuan headla hian letter sa bet ve panga hian mo bet ve sham chuan PUC ka ti do sia PUC college veng hen letter sa tela chuan a bak chu cheese le mayonnaise ani deuh mai a golden delight a hian chan mar hian nga tinge pickle dan da ve lo ka shelo golden delight ve ve nia hei hi ti khan burger chu kan du tok le hang so ta kangin golden delight a chuan chan mari tui ti top tiang ka ratings ka pe don lo hei hi tui zok chuan classic ra chuanin college venga tui ber adota bongkon ole kama hian nulan nal tak tak pangan ding thlara te an ti lai kha chakom Mommy Santi, there are 5 beautiful women standing in front of me. Come on. Miss Lang to the poker ng dero to industry. The chicken popcorn, college ven khatla. San Marie bongkon, vivacon. Bongkon here in extra large large anlo ne ya. Large zok kala. So vivacon po hi medium le large anlo chen ne ya medium kala dang so small vek kala. Atam don sia large vek han lak po kha. Katia chul rin ka shelawa chuanin KFC chicken popcorn hi ka ngai nat ber pol ania burger nen hian ke ina sat ber pol nia tun hnuah chuan an hmelen hian khatla le PUC hi ai nang viawa makhe PUC ka ti khatla le college veng hi nang viawa chuan hei hi chan mari hi tlemin au deuh MO ka tia hei cha mari le bongkon le vivacon hi a hmel nang lutuk tuna vivacon changa chan ve to nge asa hi chu nang tlang vek thina a crispy hi anh tùy lấy đâu thất truyền cái thì hẹn hỏi hẹn mò ba ngày viết khi nào cái ratings các phần bèn hay hi bong còn
tui le via we bong kon po chuan hi chan mari min zo ma KFC upa ber aba tasteless rem ve ada kan ti be ni chu ma mi zo chuan ka feel lo a crispy box here no fe chia kan nang lek lek a KFC lo to phei chu fake kan yang ti thei chu ni adang nen han ni chuan hei hi khatla poi da dup mai tui lo chan ma le kan la tui lo le chong no a crispy hi a mai da ma mai bo ko ti mai dan man chu ka chuan lo a tu na college van bốc bé sẽ sang bốc đầu tui đồ đầu chicken popcorn chu bong còn ăn tui der 4.8 chicken popcorn là chọn tui top ở đây mà còn năm hắc mà a spices how a KFC top chọn vai và còn hi pan hi na 4 chuan chan mari pathum na 3.5 college van 3 khatla 2.5 kapur ta viau me mutte po chhuak de ora in ka sia gym ka kala ngai zuya from don ko me por peng pong han workout chu chuanin dessert chawi kala ne ma se dessert chi chu ai nang vek theilawa ai college veng ania me khatla lo nei lo te khan wang khan dessert stage chu ready made vek khania chu wang chuan i ka ei ka don compare lo mai ang hei thil chiang sa lu tu ang khamo thil chiang sa lu tu ang khani ta an mel hi kan hong ve nge bong kon hi atui mel choko mat pai an mel ai nang vek ai nang sa chuan khatla le chan maria hen choko lava ai nang te ringot he hani hi he khoi zu hi atak chat khop mai i double roti vel ai chona tak thare zo ka tui top he mo a fresh box here cha tlom na link le code ka lo dang on hoi khanin du ve chen lo cha do ne he dessert stand te KFC grilled chicken ten te khan e pola tui lu tuk lo try ve ro in che lawang tu chuma chong ka du to photanga an boba 30 meang i 7 up free si rich fish a tui top ai nang tlang puya khat college veng vai va kon le bong kon ami ka ina chuanin college veng le bong kon khanin apek na inanga chuwang chuan ka pek tir theya vai va kon khatla le chan marin tiang pek na hin nei ve lo nei ve sham tu a packing a safe big em ele in tur big ka chuan KFC ina in tur nei big ka chuan he tiang lo pek khapi a safe big lu tu ka chan chu adang kha chu lik ma du lu tu ka han on je se
aron liek zela a china nget box hi lawa mana po chum thum vel chu bong kona ka le hian hetiang an man ma hian mo chum thum vel chu ka le to a ka pek tir to e ka a bode u vekani a chan vi item a bode u veka wiom du khop mai e enge disposable kapa pekang chi kha chu a fu vak lo ka ti chuan a hemi fish hi chu 7 up fish hi chu viva kona tuibel a masala te anti taka atui ka ti a chan chu a hmuna ka ina ka pek tir ama se hetiang lo ni lo wang han a hmuna ka in topa atui bel hei atak thaber mo ma se adang point ang chavewa college bank po tu bong kon hi tlemin ama sala lu tuk lo dewa adal de ugati tlemin lo ti tam the de ula atang ti chuanin kan khai khom vele shim shimanga achan chu atui le tui lo de kha anom ve nuk sia ma se a khai khom chuan bong kon hi ke ma chuan in tui bela adota college bank o chuan khatla chuan Vivacon chan mari keima tui ti dan in do tani chu le in lo chang kai pui lo hlok pui ngai ka be se mi lo thia sak wangin lom thu ka soi bo ke video le pe ka kain hule chu don ne